Ebyona biriho nyuma abaziyo bw'abebembezi ba district ya Shema babiri nibavuganaho abebembezi ba Kitagata Town Council hamwe n'abanabi aho Minister w'Ebyanga Raphael Magezi azwekirwe Wilson Ashabahebwa abiri naza kuhereza insharamu abakachiko akarukurebere Kitagata kagumeho ninga karujeho kito kigaruko mu Town Council ebe niyo yakireberera aho abebembezi bagirire ngo akachiko kabira ko kushoroma sento mu bantu kunkabatine kibarukora Kitagata kuko yasoborera Kitagata kina abantu bingi aho kwiza Kitagata ni waze roberera kunkavanyuma ebakoresa byona uburofa bwono basigaho Town Council ni koro unanizi kuramureza kweka sasurejo ikitwari of which akasenta kwa kusoroza Town Council tene he kugireta kashanga tene he kwiza mbwena kicho kataka jenzere bakagera ngo okushoroza Kitagata mbweno bakana bakasente kace munombe twakwata twatekaho ebitabo twinana evidence mbeba twa recording receipt numbers twashanga minimum resolve nabasa collecting emitwaro mwenda kukika ayi 12 kutwaje kubaro kwezi twashanga ati miliyoni 3 omu report yawe ya finance yibareta nibakoreka ngo niba collecting miliyoni emwe mbwene enshonga yona eriya kintu cyanki chesente jango akachiko no mutwakatiro ka under Town Council kakorebya kakagirachi kakachiko secondly chairperson na minister ekindi kureba akachiko time yakwe kagireta abo kuba bakakarenewinga for 2 times first time bakakahereza mezi mukaga madam chairperson okijahane baroha yabene handikwa etakuza mu Town Council erukandikira chairperson wa district erukandikira kawo tukajagara twanda kushisha kubi abakozi ba government yabebembirwe Town Clerk wa Kitagata na mukuru w'abakozi wa district ya Shema nebagira ngo akachiko nebashoroza sente zitari hansi ya miliyoni 3 buri mwaka zona zwero mu mabondo gabo bataruko basana kuyora kasasiro kashanga wakachiko ako kakakine what I can call an illegal account to Kitagata Sacco that collect the deposits on weekly basis from collection at the gate of Hot Springs estimated at 1.5 million per week. Council is at a loss ningashi kurjira collection zezo itunturewa tuyabo nito tukuruze turi akadime so tukaranga Council nefewa miliyoni 83 n'emitwaro 20 paya since the committee took over in 2021 no residence mustamyase so wale batino bisho mutise speaking from a technical point of view kwa kozire kunuya kumanyantase ya kunuya mesha abazungu bijomu abakaza handi kwa futse mwabuza abama hotel bayombeka mwatwara bano mu mashomero Orutaro rwimukire bwa nyuma ya mukuru w'entebe ya Katana bwa district ya Shema kwimusi y'abanyakachiko ngo bagere cyo bagamba kitabwira bebembezi batyo bakashohoro mu rukiko bakarusigaho kwetaga namazima atubasa kukiza kunanka atubereho cyawo ubasa nabara Shanjirwe ngo abakachiko bonka batangiye kwetera habwembagana ya sente kandi abebembezi bagira ngo umuntu wa burijo tine cyakuganyurwa batonko kushoma amateka garoko government act ntureba ngo barho hariya buri muntu nakorera amakage na nenda yi tetu ya mbere Kitagata Town Council uburi minister tetu ya mbere se Kitagata tu ya mbere sente bakazikollectingira kumbura bakaziteka mu banka bakatweta ngerusizi bakatweza 25% tukagiro mbya tutindo butindo tubineze muganga na nebindi tunguke gendo misho cyo kubanza ari cyo kweta local government financial and accounting regulations 1998 act part 5 regulation 27 which states ikijangu or collecting umushoro
ashemerewe ko ari umukozi wa gavumenti ningashi oyinotsa waki wa gavumenti. Akakiiko aka kakaronda mu mwaka gw'2021 kandi obwire bwako buhwire 2012 aho minisita wa gavumenti z'ebyanga waragire ngu bakaronde n'Wainorusa rwo kukiyaho ninga kukongezayo akakiiko itwe n'akakiiko kanje itwe turayetireho kandi titwe twegarraho minisita kware yatweyo echamuheru mwareba report inashoma a comprehensive report for 3 years. Our term ended on 31st. We were prepared. Bashando bakuya kubiroka kanata na kwizireka handi ngofu nabo echo imwe mwamuri yani mu ya misho mwamuri ya mukuteka mu nyine line up forget chairman forget umura ebinyine ekindemire tinkuzuba kuza kuronda obundo bwo kurya ebinyine ndi muningira ki nimbikora icyo bujunanizo umateka ugambira mukama wanje ibi yantuma nane munakora ki ibi ni hayo haciwe emyaka 3 twaragasire hati esandi bino zakubera ikizu therefore tegenize report ya town clerk akakachiko tukarizire kugwa lena akachiko tukasibure ombutongore Gashakwa Mike atwakire.